Više od 100 maratonaca iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Poljske i Mađarske borilo se na ovogodišnjem polumaratonu za prvo mjesto. Iako su sunce i visoka temperatura otežavali utrku, pobjednik Dražen Dinjar iz Gornje Stubice 21 je kilometar istrčao za 1 sat 10 minuta i 29 sekundi, što je rekord staze. Trka je dosta jednolična, inače za trkače kad vidiš ravnu stazu dosta daleko, ona te malo psihički ubija, ali uspio sam. Na 5. kilometru sam se negdje odvojio od konkurencije. Pred kraj je bilo malo teško, drugi me je sustizao, ali uspio sam nekako održati prednost. Na ovogodišnjem je brodskom polumaratonu trčalo 11 atletičarki. Pobjednica je stazu istrčala za 1 sat, 22 minute i 24 sekunde. Moram kazati da sam imala težko ozljedo, pukla mi je ahilova tetiva, bila sam operirana pred 2 godine, a sad sam se popravila, isto sam kao prije, može još bolje. Polumaraton je održan pod pokroviteljstvom Odjela za europske integracije Brodsko-posavske županije i grada Slavonskog Broda.